Gha, ghairil. Bukan ghairil. Bukan tipis tapi tebal. Gha. Gha ghairil. Jangan ghairil. Ya. Ghairil maudhu dad tepi lidah dengan geraham. Du. Ghairil maghdubi alaihim. Gha. Ghairil gesekan ghin halus. Gha. Mau. Dan jangan terjadi qalqalah. Maghdu. Sering maghdu. Hanago ini. Hanasid berubahnya karena sifatnya makruh. Hana qalqalah ini. Maghdu. Dan jangan lengket. Ada yang lengket. Ghairil mak. Kalau mak kita lepas jadi qaf. Maqqa. Jadi ujung tenggorokan mekrih, pecut, maghdu. Ujung maghdu, meplu. Ba' mak, ba' mukmat. Mak itu bi qaf. Kan mati qaf. Mak kan lidah. Itu bit. Mau. Jangan maqqa. Mau. Ya. Itu baca ya. Yang pada ulang huruf. Mau. Menggesek betul langsung. Maghdu. Gha kan gesek gha. Mau. Dah. Ghairil maghdu dad tepi lidah dengan geraham atas. Ghairil maghdubi alaihim di tengah tenggorokan dengan dengan tapi alaihim. Walag lengket lidah dengan geraham. Walang lepas. Walang maju. Walang baru naik tasydid lam. Walang itu mutsaqqal. Kan mad lazim mutsaqqal kalimi. Atau kilmi mutsaqqal sering disebut ya. Jadi dal tiga alif 6 harakah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang lurus. Waladdallin. Hilang tasydid. Hilang huruf. Tajam je. Cuma huruf. Ya. Tajam tak baca. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kelehan maka payah asah tabi. Ya. Ya payah asah. Kadang-kadang waktu dah baca lambat, hanaruh lambatnya menyentuh tajam haruh. Biar lambat haruh belum tajam. Maka harus tasah. Ya. Bersering mutalaah kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya bahasa ya. Maliki yaumiddin. Tapi baru baik waktu baca manan enggak ada.
Okey. Khutbah. Khutbah kan sering dah. Ya. Khutbah kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hana bro salah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hana Muhammad jarang dia dengar. Muhammad langsung. Wa ala ali sayyidina Muhammad lain mat hana empat. Ya. Kan sering dia dengar dengar buat khutbah. Ya, tajam hana buduk. Coba baca yang sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya, kita waqaf. Amma ba'd. Boleh. Amma ba'du boleh. Tapi jangan du. Panjang. Jangan mengat ni. Amma ba'du. Amma ba'd nasid. Ya. Tapi yang sempurna. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun. Kan? Faya ayyuhal hadirun. Rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ada baca? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ha gadah satu. Hilang satu. Ittaqullah. Haqqa tuqatih boleh. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ada yang baca ittaqullaha haqqa tuqatih manduaha. Yang kiban khutbah khatib. Sempurna nya salah ke rukun kan. Ini ke rukun. Salah rukun, salah batin. Ini bahaya. Khatib tanggung. Kan bani rian. Nya karena bahasa Al-Quran kan harus jelas ni. Anjir tadi bahasa Al-Quran. Payah merno. Karena keterbiasaan, hana mau belajar. Bodoh nale. Ban hana dia tegur sebab tegur imam. Tegur imam hana dia tegur, tegur ruku hana dia tegur. Kecuali kadang yang obat duduk, nasid yang tayang obat duduk. Nah, ya. Ada mungkin. Yang hari-hari kan, kita hari-hari. Jadi kita usahakan ya, yang betul. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun non tasydid. Kehananya lambat. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dengung empat tempatnya kan ayat Al-Quran. Walaupunnya wasiat kan? Wasiat tapi Al-Quran. Ya. Wala tamutunna illa wa ikhfa wa antum idghami mimi wa antum muslimun. Yang terjadi hari-hari tadi dengan waktu khutbah. Wahdakat yang sering baca. Le yang baca. Nama cihnya. Yang ringkas. Mah anda tadi kini ya. Payah benar tulis dia tak baru pas. Ya. Jadi nyan problema juga masalah. Ya. Iya. Ya tasydid iya. Ya iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hana dia denyut. Iya. Hana payang itu. Nyo payang dia kaji kemat nya kamatia ya. Kamatia sama tu nyo tasydid. Iya.
Iwan? Menjampungan ha. Iya. Bak peruh. Iya. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah kami sembah, menunjukkan kepada Allah. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kandeng kepada Allah. Aywa pada mata huruf. Enggak ada tasydid. Ini bahayanya. Dia sembahyang tapi dalam keadaan yang usahakan. Maka sering-sering kita asah ulang. Mudah-mudahan Allah ampunkan, ya. Panjang pasti. Yang ke kaitan mong mat kan? Kamu dah mah. Ya. Dan satu lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, di sini ya, menurut guru kita belajar, tempat belajar di sini makruh wa waqaf. Alaihim hangbi piuh na. Anjib piuh dan lam nyan lam bukan tanda waqaf dalam adanya la waqfu fi, bukan tempat waqaf, kan tempat piuh. Maka hangbi piuh lain dengan orang sesak. Orang sesak wajar. Ada upu. Nyokari daimum. Kari daimum. Orang payang-payang nafah daimum tapi gekoh tu. Yang tu nafah je. Makruh piu. Dekoh. Hang biko. Kita usahakan biji tarik nafah tu. Terus insya-Allah. Dari lebih kena. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih. Nya bak tadu benda kan? Tadu kan makna. Polasan, urung-urung kari daimu. Ya, menurut Maulana guru kita almarhum Allahumma yarham, alian buah nafiah MPU kali tadu dengan urung qiraah hang bipiyuh. Kan. Ya, jadi kita ulang sudah. Diulang 3 insyaallah nanti dah. Nyat ulang sama-sama tang tidoro hasil ya. Bodoh-bodoh ayat Han sempurna apa Fatihah. Ya. Baca je lah. Baca je. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Ya. Itu kebiasaan itu bit. Ya, kan kadang-kadang kan, tapi itu bit tidak bahkan kebiasaan. Jadi tidak ada mat. Coba diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan payang nafas. Ada mudah kan? Dia pun sengaja tarik nafas. Kan hai. Le tarik penting baca. Terus insya-Allah. Coba. Terus. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi ni daimum maju. Kat sering daimum. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi daimum ke bang? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik bacut. Waladdall. Baik. Baik datar. Waladdallin. Sakakan hilang tasydid. Cip. Tegal bi'u. Waladdallin je bentar. Waladdallin. Bedeh tasydid lam. Terus. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Hir ra tasydid. Nada hir jangan langsung hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sa si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tasydid lam. Waladdallin. Waladdallin. Ya. Iyo wa alaihim kedua. Hanjir ni. Hanya bukan dua piu. Dapat tahu ulang-ulang ke dia. An'am. Ya, menyambut sabah napa ni. Nyantu. Kecuali orang sakit tak. Apa yang latih? Badudu rumah latih. Baduduk latih. Tapi duduk tu nyantu. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Kana'bu. Na' be mutun. Yang mutun be hamzah na'. Na' tamarukum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
عليهم ولا الضالين. Ya. Terus